Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei aso. O ato isala elu o whaaputunga koko, whaaputunga ufi o taamu salafai, o taamu upolu, o talo o ato koko, o ato esi, o ato ufi, o ato popo, o whai Samoa, au whai palangi, o pata, whai fia misiluki, o le tamai povi, nisi nao o lo leulua i selselenga na whalau i loa i le fio ango sa fotu, i le tusa o le iwa, i le taia o le strofi nei luas fulvalo Novema. O ulua i selselenga o lo whaia mo i tū malo e pei o na mōli mawina i ngā ngai fumaunga numero tasi. E iai manase ma sa fotu. O le mea lofa masani am tanga luengo whātu angam whai ngā whaiva mo i tū malo ma la tō ulua i selselenga e se fulu a whetala. Ua watu sa o lava i le komiti whai tū malo a ngā ngai fumaunga tasi. Ua fola fo isi mea lofa e fua i fuane mo a ingo le i tū malo. O fia whaia ni atina e o tau mawhai le sami, e pe o whai sua limu maia. Ia e te awhai ke maha o mia ni wae ngai o ki la pia o di mufuafua, ia ma whai sua. E ki liwa fua mai e au ngoa masi kongi. Ai o le au ngā marwha moe inga ia lava tau mawha mo le kako i kumalo. O lo iai fo ile sia kako whai ngā whaiva, ko o lo iai ngai, whango kanga o ngufei. Ia konge ia nisi fo i o lo whai ana ko alia ma. O i tū malo ia i mātū ma saute i Sawai, e whai ai wa whangota laiti, mai o le amata o nā oa o lātou tautai, e whangota ina ngu whee e te te le, e si ili malua ilunga, e silia i le tolu futu le la po am sili atu. O ati na e o le ngata i whale o fola mta ngā ruenga, e le ngata i alava ai tau ma wha ainga, ai o lātou tamau ainga pe a wha tau atu o loa sele, e pe o na mōli mawina i sa fotu le taia o le stofi. Inisi o tala, mai lava i Sawai, o sa fotu le no mua o Samoa, le o te ena mai eile atina e o le whangotaina o nufe e te tele. Lea na ofo atu le mtanga ruenga o whangotanga mwhai ngā whaiva o Samoa, i le taia o lana ulua i selselenga. O le isi le atina e o tau mwhai i eile minista o whatuanga, la uli le mali e toa le o te apulata i vau Fosi Schmidt. Mo nuu uma o Samoa e au fiai malona nuu le o sa fotu. Peita e wa fola e le matai o le fiuanga, e le fia tau sami eido lato nuu i ngufe. Ia, o le whaimara ngufe, ia e le fia ai ngufe e ngunge, mawai kākare a, le me wene a fia. A sila mai awa i le, fua whai le leanga, ia o i nei e tauna fu e brainless container. Tau ana ese container e vesa fotu sapala ia a tātou fua vai le ranga mo atunu i whafo. E a tangia le saunoanga al tamali ina whai mafofonga o sa fotu, o lo lātou lava le anu. E le o fia tau sami ngufe, ai o lo o iai lava avanoa, mo le fio anga manase, le isi nu o le itu malo ngā ngai fumaunga tasi. E le imanuia tau mo whainga e whaamate le mū i lunga o whaafangota le ana taula i le wafu whaavao malo i sa le longa i Sawai. O le fiafia na whina mua i le tau taulanga waa i le wafu e tupu le whaale tonu o malama le leipeitai e pongi sa i folava o sa solo le mū i le taulanga waa ma whaina ai waa e tolu e pe ona li putia mai le au whaasalalau na ia i le nā taimi. O le isi taulanga waa pe lima waa na pito i luma, sa mawhai o na momotu ese, mai le vaenga sa pito i tua na whai na i le afi, na so solo mai le isi waa i le isi waa. Sa tau mawhai le ofisa fui mueta pe le afi peitai, e pongi sa i folava, peitai e pongi sa i folava o pusa masasao, ai mata i aile lalolangi na maua so o tanga, i lunga of sota inga te le vave. Ele o ilo le taiminei pe na afia sa soifua, ai o le saunga le mu, na ave i aile fata ua malfamu mua, ali i o le fesa, ai o le vaenga o leo na ia ilunga o le wafu. O le taulanga ma whangota lea sa masani o na vaia i le wafu i matautu, ma muli whanua peitai na whaase e atu i sa le longa au tape na ai le moto upolu, mo talinga malo le chakam. O vai aso ai nei talu na tau au tu spasi mo le vaenga talavou na toe maua wanoa ya o ngai i le polkalame, ale NUS Poli University wa Samoa le Commonwealth of Learning.
E se lau lima sifuluono o lim te mai tai talavau le o manuia iawa noa. Toe a o ngai wha awau I to mai mamamtata SS e lima tai tai nai o lato wolanga I le lumanai. Ma whaafta ia e le fionga Professor Sifau. I lato na langolango I le polkalame le NUS Call Youth Training e au fia I lim tanga ruengo whaatu angam whainga whaiva o le Don Bosco Samoa Business Hub Maleoloa Manu Center. Mō to mai whaasoa atu I nei talavau o nisi o tai o Samoa a tai au. O to mai wa o ina I whanau talavau nei o anga wa e taulawa na popoto ai e pe o le numera ta tele o le amata o na awa o I computers o le whaasoa ina le leu taimi o so ta inga o whainga o paipa o na to mai umana o atu ai lava I talavau o savai I le whaasoa e fitu se furu I lato na awai to mai tau I ofisa o le whaia mataitai o se whai whaatoanga sui ma le whaakamuta. Ai o le whaaftai sele a Professor Sila Fausina wa ai o le NUS I talavau uma I le whinau e whaawau I to mai o ta uailunga mō lato lumana I manuia. E nisi o talalo o whaawau pēl porkalames fluono aso o le whaamanatu I a whaamuta loa sa wanga. A le SVSG Samoa Victim Support Group 16 Days of Activism and Let It End With Me. Pe tai o porkalame o vai asa mua o le whaamoemoe talu mai le asungufua aso lua lima e o le sfreile nei lua iwa a tai au. O lo whaatino ia o onga mōrunga li I po o le tama maletina I le ngānu lue whaatasiai I se pisini si tau whaatoanga. O le si foile awala I tilo ai le SVSG o ngālu lue whelangonga mai I mātua I awala e whaaso e tupe po le pisini si atu I titi ai le sawai no le tina e le tama. Ua whaatino ai e le vaenga o noftane o polu masawai. Mauna I ai ia le aungani a Sana Rosa. Ia ngata ia te ia sa wanga. Sana Rosa le tamai tai televona ia tua ia lona tamal sa wai no ia. A oa onga le tu malo. Mai le whaatasi o na ia maitanga mai lona tamama whaapa u se itulou. O le tamaita ile na sulufa iana il to manga ai ua tuai lava. Ma mai a vantu le whalmai ma maliwa I lava. Ma ia ungane ai I mātua e a lolofo I lato whanau ma ia ngata ia te ia I tu ainga o sawanga. O le sfuluano aso le porkalame le SVSG whaasanga le tau fio sawanga I Samoa. Wao fiai ma le amana ia o aia te tau o le tangata I eimana ngā tūmau. O nisi fo I nau whanau a fia I sawanga a inga e ala le tuulafua I matausi ai nei le Canvas of Hope. O sao o le SVSG whamna tuina o le aso mō tangata I eimana o ngā tūmau li lalulangi o le porkalame e lua aso lua ma le aso lulu le vai aso fau. O le isi vaenga o le sfuluono aso mai le aso whae le aso no te se malwe aso fau le ufa o fia mai e nei ma ave ta vale o taxi la upase se. O ave taxi e tele lo lato sao ili tautua ino le tunu lau tele mai o le awhai fo ilo lato sao ili porkalame o le sfuluono aso o ngā ruenga e wha muta ai sa wanga wha sanga I tina ma whanau teine ili tunu. O nā vaenga e amata le aswha ili aso no te sema aso lulu ma le stofio le vai aso fau. Mai ala wha solo tulava le porkalame I a tātou talafou o iluma. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo I tula mana tamua. Whaftai fo I le Wendy's peace sign o lo I funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.